Чуваш литературен шершил торшинчи аталанымне тишкерне наука тепчеве шахсемпе влагансене шавраси тель тавра пуштарча. Ушкан пачирны ширме шемерти чуваш литературен истории петемлетю семпе малкурым иге пайла монография кыжал Чуваш республикин патшалых премини илмедратна. Ширма шымерде Чуваш литературы бешихынна төпчевсем хальчень пулманмар. Сынарлы сымақлықпа кысыкланагансем Шубущинны, Комиссаров, Сироткин, Хлебников княгисене аван блеща. Анжах терлі дапхырда самана уйрымлахисене шудайлисе ширмадивне ослылахешесем паянхигун кивельне. Иртне шерчулыха ширымбіреміш өмір осчахен күжібе хакласа шәне сымақ каланы шавдері кирлетші. Шак коткыста яваплы девеше бұрнышлама гуманитарий наукисен институтен Виталий Родионов филология слахисен доктор Эрце Браган шамрык еш пигенне. Пачалых премне илмедратна ушкынра унзырбушне тебір твада автор. Альбина Мишкина волда филологии доктора, Вера Никифорова, Надежда Ильина Ефремова, Ирина Кириллова филология слахисен кандидатисем. Чуваш культуре талкышне, литературе талкышне, бирінде Чуваш республикинжен интерех сарас тилебе ширна демелле. Иге бинде тохырмыш шулдан бах, шак кенеген концепцияне сүтсяврымы. Сүтсявны, мускавра дұқсагалашны. Хузанда, ешкаралара, ты хулазанче конференциясыне дұқсагалашны. Уйдузем паны, бір хуравланы, тен пире сынузем дебаны боллайықсы. Абрабатсилене бір. Премешкинеге игебинде вун биликмеш шулда влаган батнешетне. Унда ширеммешемерен премеш шуринди Чуваш литературин адалану шул ерне иге дапхыра уйырса ширсагдартына. Нация идейне шираны, пинде дохыржер ширим дохырмыш шулчень, тада соцреализм вохыджа, пинде дохыржер алы биликмеш шулчень. Унда тишкерюли статьязембе шавда пхырды ширавшысен пулдарулых портретесемкене. Игебинде вуншичемеш шулда духна икемешкенегере, ширіммешемерен икемеш шуринжи Чуваш литературын адалановне, шавда пхырды пілдерішлі булымсембе, улшынусембе түргілдерсе дешкерне, шәне вақыт чуратны ширавшысен пулдарулых рейсын сыбатне үгерсек дартына. Книге шәнелеге манжутпа юлашки вағытри вырос литературы теорин, тенже литературы теорин шайне, шуда илзе шав контекст рашленинже. Шәне хадерзем, шәне ослайзем, штильзем, шәнерен чальги, шав тенже литературин шиле пиде сипля видимбана. Тепрен일сен, кенегене хытлама буштарнысем, пурде тептевсем тарын паха булныне, Уралба адылши тарихенди ытты халықсен литературоведение ішінде тәслихлене балықтырыш. Ку пызык тықтав ғышынхи шәне үсім. Темиши автор пәріштуны жүхне вәсен шайы пірбекмар бұсан пушех, күлінне лава тандалбынуба туртма евір, анжақ көділішпе еш онышлы ішлене теріш хақ парагансем. Паллахінде кунда галаны яланлық татсагаланы мар, литература адаланать, вғытта перінгурума ұлштарать. Bunlar yaptırdım. İşte birinci çevirdim. Tabii tapırba uyum yaptırdım. Bir de bana ilkelediğin şuralar. Prezident belirli bu hafta. Prezident belirli bu hafta. Bana şakkene gezinliğe tutsa bu haftadaydı. Bunda birin çalışacak ince bilim burcu bir vakit kardeş yaptırdı. Bilimci yaptırdı. Kamilleşler hal ona tatsabama vakit çiftlerinde. Literatürler de şak tatsabama vakit eş burcu hal. Bir şirpine kaldı. Nauka televizyon, purniş televizyon, şarkı negizinde через педагогизм маму барата. Потом гуманитарные науки, чидине мазжак монографии. Междизень, человек междисциплинарный, интердисциплинарный типчев без полакина. Междизень, вот пельме стене пьяножад, ел пельзев дереме зев типчев жемар пир историк семде, ширы межемере, чалбек тюре анлан заэлмеле фак паман хабаян, шир загдартман, вот шак литературоведсем, шабы же туриш пир, баян гибурда, чуваш халагин, чуваш республикин, чадбек поднемышле вот целостный взгляд тегени пирный истории, еще пирный историк сель. Чуваш литературы бе, культуры бе кысыкланагансем вали хадырлене монография, паллах чималдан филолог сэмшень хаклыгларым. Авал сымақлыға врендеген сен алыран гайман кенеге болсадыма әлгерджеденде. Чуваш еңгіларым вали Марина Корягина, Семен Антонов.